Mihango ya kuruguria tafarira ya mwanya ya gutwara wendia wa indo iria ithondekagwo ni atumia kuma rurĩrĩ-inĩ rwa Ukabi na Ciũma mitambo-inĩ ya kĩrĩu ĩtarabĩtwo nĩ Minister wa Gender Aisha Jumwa itũra-inĩ rĩa Marala gĩcigo-inĩ kĩa Kajiado ya mũhuro. Tumekuja leo kuzindua huu mradi wa kujenga masoko ambao kina mama watakuwa wanafanyia kazi zao pale, na wale wote wanaotaka kununua bidhaa hizi wanazipata kwa urahisi. Rungu rwa tafarĩra ĩno ceceni inya iria ikugathĩkwo mĩtambo ya kĩrĩu nĩcio igwakwo na irakinyanĩrio ũnyitanĩri-inĩ na gĩkundi gĩa gũthondeka rĩera rĩa carbon kĩa Red Plus, na itanya inene nĩ gũteithia atumia aya gwĩtiria marũrũ ma ũgarũrũku wa rĩera na kũmahotithia kwĩrũgamĩrĩra hamwe na family ciao. Ile kitu moja tu akina mama wanaweza jiitia kwa jina lao ni hii mambo ya ushanga. Kuna mambo mengi tutafanya katika soko hii. Haitakuwa ya ushanga peke yake, tutafanya value addition ya maziwa, tutafanya pia training ikuwe economic empowerment center ya kina mama. Nimeanza harakati ya kuona kwamba Ushanga Kenya Initiative inakuwa a full-fledged saga yenye itaweza kujisimamia na itakuwa inatafuta partners wake kama vile parastatals nyingine katika taifa letu la Kenya zilivyo. No na thirikari ĩgĩkagĩra kĩyo gĩa kũgacĩrithia biacara ĩno, arĩa marĩ thĩinĩ wayo marauga gwĩkĩrĩra ũhoro wa thoko nĩ ũndũ ũbatiĩ kũrorwo. Tumeletewa ile kazi ya SWA ambayo Wamasai tunaweza. Hata mpaka watoto wetu wadogo masiangiki wadogo sasa wamepata hiyo mradi, wameletwe seminar, wamefundishwa, wamejua sasa kuchona mambo ya kisasa ya saa hii. Tutahakikisha ya kwamba tumeiweka katika digital platform. Hata ukiwa Ulaya utanunua ushanga hapa Kenya. Hata ukiwa kona gani utanunua ushanga hapa Kenya. Akina mama wao hawajakanyaga shule, lakini wataweza kutumia hiyo dijitali kujua ukibonyeza hapa unaweza kufanya marketing katika in your own capacity. Gikundi kia ushanga kĩbatiĩ kwambĩrĩria kwandĩkithia atumia gũkorwo TikTok mĩtambo-inĩ ya kĩrĩu kuma mwaka tũrathiĩ nĩguo gũtigĩrĩra nĩ magunĩka thũgũrĩ-inĩ ĩno ya nenda-inĩ. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Mwangi.